سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێواریا جووارە پێشکەشکەم دەدەستپێکێتە گرنگترین سەرنوچە. لەسەر بەخۆندنەکە فەرمیژێ تورکیە سەرۆکێ حکوومەتە هەرێما کوردستانê سەردانا wî welatî kir. Şer û pevçûn li girê Spî û Enîsa berdewam in û Amerîka karwaneke leşkerî şande Rojavayê Kurdistanê. Li her du bajarên Efrîn û Babê du teqîn rodan û ziyanên canî û madî ketin. Rexistina Human Rights Watch dibêje ku herêma aram ya Kulrojhilatê çemê Feratê ne aram e. Baraslav. Îro serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser vexwendinekê ji Tirkiyê seredana Tirkiyê kir û li gel Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye civiya. Di civînê de behsa rewşa Sûriyê û Iraqê hate kirin. Piştî dawî hatina civînê Kongereka Rojnamevanî li darxist. Têde Mesrûr Barzanî bi hebûna ala Kurdistanê behsa seredana Mark Pence bû Herêma Kurdistanê û rewş û pêşatayên dawî li ser asta Sûrî û Iraqê kir. I'm happy to be here in Turkey on my first official. کەم گەشتی فەرمی خۆم بۆ ئێرە زۆر سپاس بۆ ئەو میوانداریە گەرمە هەروەها ئەو دەرفەتەی ئەو قسەکردنێکە کردمان لە کاتی نان خواردن. Dolayısıyla bunun için de bize ev sahipliği ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Gerçekten de güzel gerçekleştirdik. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. پەیوەندەکانمان لەگەڵ تورکیا زۆر گرنگن لە ڕووی مێژوو استراتیژیەوە. Hem tarihsel hem açıdan çok önemli. لە چوارچێوەی گفتوگۆکانمان لەگەڵ سەرۆکوەزیران باسمان لە نیگەرانی هاوبەشەکانمان کرد لەو گۆڕانکاران لە هەرێمەکە ڕوویان داوە. Bölgedeki en son gelişmeler üzerinde de fikir teatisinde bulunduk. ئەمە کۆک بووین کە ئاشتی و سەقامگیری لە بەرژەوەندی هەموو خەڵکی ئەو ناوچەیە. Bu bölgede yaşayan herkes ve her halk için önemli olduğunu konuştuk. ئەوەی پێویستە بە پەیوەندی دوولایەنەوە جەختمان لەوە کردووە کە دەوێت پەیوەندەکان پەرە پێ بدەین بازرگانی زیاتر بکەین لە نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان. Biz açısından da hem genel olarak işbirliğimizi hem de Kürt bölgesiyle Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye teati ettik. ڕوونم کردەوە کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە گفتوگۆی ڕژدین لەگەڵ بەغداد بۆ گەیشتنە ڕێکەوتن لە کۆتاییدا باوەڕم وایە خزمەت بە تەواوی هەرێمەکە و دەکات و کوردستانیش دەبێتە دەروازەیەک بۆ کرانەوە بەڕووی بازرگانی بەدەم عێراقدا. Anlaşma gerçekleştireceğimize dair büyük umutlarımız var ve Bağdat'la Kürt bölgesi arasında gerçekleştirilecek anlaşmanın bütün bölgenin çıkarına olacağını düşünüyoruz. ئێمە تێدەگەین کە ئەوە نیگەرانی هەموو لایەنێکە بەردەوام دەبین بۆ هاریکاریکردن لە دژی هەر جۆرە تیرۆرێک بێت کە بەداخەوە بارودۆخەکە کە لە هەرێمەکە دەگوزارێت دەبێت ئێمە لە نزیکەوە هاوکاری یەکتر بکەین و بتوانین چارەسەریان بۆ بدۆزینەوە. Bir kaygı olduğunun farkındayız ve bütün terörist yapılara karşı bölgede bir mücadele sürüyor ve bu bölgede bu mücadelenin birlikte yürütülmesinin özellikle önemli olduğunu düşünüyoruz. لەسەر سووریا ئێمە نیگەرانی هاوبەشمان هەیە لەسەر بارودۆخەکە. Karşılıklı kaygılarımızı da tartıştık. من دڵخۆشم کە گوێبیستی ئەوەم تورکیا دەوێت هاریکاری بکات لەگەڵ نەتەوەیەگرتوەکان بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بە پێی خواستی خۆیان و پارێزراویان تا دەگەڕنەوە ماڵەکانیان. Ve güvenli bir biçimde ülkelerine dönmeleri konusunda Türkiye ile Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği arasında gerçekleştirilen karşılıklı ilişkilerin haberini almaktan ve bu konuşmaktan da mutluluk duyduk. کە هیچ گەڕانەوەیەکی بە زۆر و بە زۆرم لێ نابێت بۆ هەرێمە جیاجیەکان. Farklı bölgelere zorla gönderilmeyeceğini duymaktan da mutluluk. لە کۆتاییدا دەمەوێت جارێکی تر سوپاسی جەنابیان بکەم هەروەها بەتامزۆر لە کۆبوونەوەکانی داهاتوو لەگەڵ بەرپرسانی تر دەڕوانم. Bizi kabul ettiği için teşekkürlerimizi iletiyor ve bugün gerçekleştireceğimiz diğer görüşmeleri de dört gözle beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Çok teşekkürler. زۆر سوپاس جەنابی وەزیر.
Emine Kaplan, TRT Kürdi muhabiriyim. Benim sorum Sayın Barzani'ye Kaplan, olacak. Sayın پرسیاری من بۆ Barzani, بەڕێز siz de vatanımız بارزانیە وەک dediniz. وەزانن Benim ئەمڕۆ sorum سەردانی PKK'nın وڵاتەکەی Sincar'daki لێمەتان varlığına کردووە ilişkin پرسیارێکم olacak. لەبارەی بوونی Bilindiği PKK gibi لە ناوچەی PKK'nın شنگال Sincar'ı وەک ikiz دەزانن kandil yapmak istediğini PKK biliyoruz. ئێستا Ve دەیەوێت PKK'daki varlığı شنگال بکاتە hem Türkiye قەندیلی için hem دووەم de ئەمە بۆ bölgesel yönetim تورکیا için و tehdit هەروە بۆ هەرێمی oluşturuyor. کوردستانیش Siz bölgesel مەترسیەکە yönetim ئێوەکو olarak هەرێمی bu tehdidi کوردستان ortadan وەکو kaldırmak için حکوومەت neler هێرێمی yapıyorsunuz? کوردستان بۆ Sayın لابرنی ئەم Çavuşoğlu'yla مەترسیە yaptığınız چیەکەن görüşmede و bu konu gündeme لەبارەی geldi mi? ئەو Bir کۆبنۆشتان ikinci لەگەڵ sorum daha بەڕێز olacak. چاوشۆغڵ لەسەر ئەم Mike پرسە چیتان Pence'in وتووە Irak Kürt دووهم bölgesel yönetimine کاتێک yaptığı ziyaret. مایک پێنس سەردانی 3-4 gün هەرێمی önce کوردستانی Mike کرد Pence'in 4 ڕۆژ bir لەمەوە ziyareti پێش olmuştu. ئەو وەک Bu دەزانن ziyaretin سەردانی Ankara'ya هەولێری کرد yansımaları nasıl olacak ve و bugün bu هەروەها konuda görüştünüz mü? دوای ئەوە تۆ illerle. یەکەم سەردان Teşekkür بۆ ederim. ئەنکەرە بوو پەیوەندی هێرە نێوان دوو سەردانە The second part. The second part is the Mike Pence's visit. Have you discussed this with Mr. Minister today? And what kind of reflections will you have on that? Well, on your first question, unfortunately, we are داخەوە not controlling ئێمە دەسەڵاتمان لە شنگال نییە لە ژێر دەسەڵاتی هێز ئەمنیەکانی عێراقا. Konuda şunu söyleyebiliyorum. Şincar'ı şu anda biz kontrol etmiyoruz. Irak Güvenlik Kuvvetleri'nin kontrolü altında. said it in the past that we لە ڕابردوودا ئێمە دژی بوونی پەکەکە بوون لە شنگال و لە هەرێمەکە ئێمە ناکۆچین لەگەڵ ئەوە نین کە هێزەکانی پەکەکە لە شنگال هەبن Buna karşıyız. and another part. Ve diğer yerlerde. وە لە ناوچەکانی تر. In terms of the Mr. Mike Pence, ئەوەی the Vice پێیوەستە President بە of the سەردانی United جێگری States, سەرۆکی ئەمریکا to مایک reiterate پێنس the commitment ئەوە and بۆ support دووپاتکردنەوەی of the United پابەندی States و to Iraq and پاڵپشتی Kurdistan region. هاریکاری ئەمریکا بوو بۆ عێراق و کوردستان و هەروەها بۆ پەرەدان بە پەیوەندی دوولانە کە لەگەڵ ئەمریکا هەمانە. Sayın Mike Pence'in Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının bize genel hatlarıyla ABD'nin Irak'a ve Kürt bölgesine desteğini tekrarlayan ve olumlu ilişkilerimizi sürdüren And bir as you know, ziyareti. it is وەک Thanksgiving. دەزانن ماوەی جەژنی سوپاسگوزاریە هات بۆ سەردانکردنی هێزەکانیان لە عێراق. Ziyareti. لە هەردوو باژارên Efrîna Rojavayê Kurdistanê û Babeyê Rojhilatê Helebê du teqînan rodan. Ziyanên canî û madî ketin. Ji derên xwecihê ragihandin ku îro danê sibehê teqînek li taxa Eşrefiyê ya Efrînê çêbû. Di encamê de birîndar ketin. Laliyekî din li Rojhilatê Helebê otomobîleka bombekirî teqiya. Di encamê de sê ji grûpên çekdar birîndar bûn. Bajarê Efrîn û Babê dibin destê grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye vene û di her dem û demekê de teqînên wiha rû didin. Li gor çavdêran sedemên wan teqînan vedigerin nakûkên di navbera grûpên çekdar de. Li derdora Girêsipî û Eyn Îsa li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn û tûbaran di navbera hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve laliyekî û hêzên Qesedê laliyekî din ve berdewam in. Li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn û tûbaran û bombebarankirin di navbera hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve ji aliyekî ve û hêzên Hesedê li aliyekî din ve berdewam in. Herî dawî lê derdora Girêsipî û Eyn Îsayê şerekî tund tê encam dan. Rewingeha Sûriya mafê mirovan îro belav kir, Tirkiye grûpên çekdar yên bi ser ve diriya tofxaneya giran û mûşekan de. Hesedê li gundên Xezcelî û Bîrket li gundewarê Girêsipî li Rojavayê Kurdistanê armanc kir. û di beramber de hêzên Hesedê jî deverên jêr kontrola wan topbaran kir û şerekî tund di navbera wan de rû da. Herweha Tirkiye grûpên çekdar li hotevgera xwe bi zirîpoş û alavên leşkerî otomobîlên merkez kirî li derdora gundê Mehlekî yê bakurê kampa Eyn Îsayê encam dan. Sergirîdayî şer û pevçûnan jê derê serbar kir ku pevçûnene tund di navbera grûpên çekdar û hêzên Hesedê de lê gundê Hevdûkê yê Rojavayê Girêsipî jî rû dan û hêzên Tirkiye jî 6 mûşekên ham ji paş sînorê xwe avêtine derdora gundê Şelepê. Rewingeha Sûriye amajî kir ku rewşa gundewarê Girêsipî û Eyn Îsayê li bakurê gundewarê Reqayê gihîniyê de bû û beriya ku bibe şerekî tund armançkirin ji her du aliyan de. Ji navê
جوتمها بوری و آنگو اول 49 روژه اپراسیون ترکیه گروپین چکدارین بسر و لروفاوای کردستانی دست بگیریه. هفدمی بن پیکرین گروپین چکدار هیجی شر و پفچون بردوامن و شر بداوی نهاتیه. گوندوار باجار کوبان روجاوای کردستان شر و پفچون برفرهتر دبن ولاتین دفره جبر موشکان گوندین خوا بجی دهلن. جدن خوجهی ج گوندوار باجار کوبان جارکر گوتن کو شر و پفچون به موشکان ناوبرا قصده و گروپین چکدار لگوندین کورک و بیر زنار و مبعوجه یندکفنا نزیک ناوندا خراب عشق یا لشکری لباکور باجار کوبانه بردوامن به توپ و موشکان همان جدران دانا زانین کوالاتی دوه بشوه نچار بون گوندین خواه بجه بهلن و بری خواه بدنا جهن آرام. امریکا د پروسه زیده کرنا هجمارا سربازین خواه لروجاوای کردستان بردوامه و دما 24 دمجمرین بوری ده امریکا کروانک لشکری شانده روجاوای کردستانه. روانگاه سوریه مافی مروان راگهان که امریکا کروانک لشکری شانده روجاوای کردستانه که جنیزی که 6 بارهلگر و زیری پوش و تانکان پیک دهات. وکه هاتیه زانین که کروان لشکری لباجار قامشلو هاتیه بیجی کرن او جی بمبستا آواکرنا بنگه که لشکری لباجار تربسپیه لنزیکی سینور ترکیه. رخصنا هیومن رایتس واچ در راپورتک خدا راگهاند که ترکیه و چکدارن بسر و بدهان بالپیکرین نمروی لروجالات چم فراته انجام دانه و جوان بالپیکرنان بدارفه کرن دزی طالان کرن و کشتن. رخصتنا هيومن رايتس واتش بيجا كو او نافچه آرام یا كو تركيا ناف كريا نا آرامه بدهان حالتين بدار وكرن و بالبيكرنان هاتنا انجام دان. ساراليا وي سون ريفبرا بش روشهالاتا ناوين یا رخصتنا هيومن رايتس واتش راگهاند كو تركيا و چكدارن بسر و بدهان بن بيكرنن نمروفي لروشهالات چمي فراتي انجام دانه و جوان بن بيكرنان بدار وكرن دزي دالان کرن و کشتنه. هروها رخصتنا نافبوری گوت کو ترکیه و چکدارن بسر و ریگریه لوگره خلکی رسن نافچه دکه و اف بخوجی و چنده ده خویا کرن کو او نافچه نا آرامه و آرمان جن ترکیه لنافچه برواجیه گوتنا آرامن. هروها رخصتنا هیومن رایتس واچ دازانی کو ترکیه دخوازه لنافچه یا کو ترکیه ناف لدکه آرام و بخواه نا آرامه بملیونن پنابرن سوریین کو لترکیه دمینن بجیبکه. رخصتنا هيومن رايتس واتش بانك لنتوين يقدرتي وجواكا ناف دولتي ولاتن كو دستوردان دستوري دا دكن كر وكولينان درباري بن بيكرنن تاوان جنگي كو تركي و چكدارن بسر و كل سريكاني و گريس بي انجام ددن وكا. جدما کو ترکیه ایریشا خوا د نه مهابوری ده بو سر هر دو باجارن سریکانی و گریس پی دست پیکر هر دو باجار و گندوارن وان ج خلکی خوا ی رسن والبون و چکدارن سر به ترکیه و دست بکشتن داروکرن ترور کرن و دزی و تالان کرنا مال و ملکن ولاتیان کرن بیکو او چکدار ورنا سزادان جبر همان ازمون عفرینه لهر دو باجاران دوباره دکن. سروکا کمیسیون اروپا دبیجه که کرد پرسکریک آوان یا ناسنامه هیا و دوی او پرسکریک وره چارسر کرن. ارسیلا وین دیر لاین سروکا کمیسیون اروپا راگهاند که او جنزیک و روشا کردان دشوپینه او دزانه که کرد ده چه روژن دجوار و زحمت ده درباز دبن. هروها وین دیر لاین تکز کرد لسر چارسر کرنا کیشه کردی لروجالاتا ناوین که او کیشه یا ناسنامه هیا. سیم روژا گره دویم یا جوینین کمیتا دستوری یا سوریه به جوین درباس بون. شانده رژیم جی ریگری لیکر سروک هفبش یک کمیتا دستوری جالی اپوزیسیونه و دبیجه شانده ستمکاری و سیخوری رژیم یا که نونرتیا ویانا گل سوریه دکه لی بخواد راستیه ده نونرتیا کشتن و روخاندنه دکه. صياغة مسودة دستور للشعب السوري يسهل وصول سروکی هفبشی کمیتا دستوریا سوریه جالی اپوزیسیون و هادی البحرا روژا چهارشنبه ایواری 27 مجدار گوته. گوشانده رژیم نهاتیه لجنیف بجوه و چاراسری جگل سوریه را ببینه و مرجنوی دیار دکن که بتن هاتیه دمه درباس بکه. داویا روژا سیان جگره دومیا جوینین کمیتا دستوری لجنیف
Di kongerekî rojnamevanî de Elbihra got goşanda rejima Sûriyê wekû merc ka xezek bi navê cespandinê niştîmanî ango sewabet wataniya pêşkêş kiriye û dixwaze bê plana kar civîn dest pê bike. Wê xalên û dozên siyasî girêdayî terorê rakirina sizeyan li ser rejima Sûriyê û tewanbarkirinê di destpêkê de gengeşe bike û li ser daxwazên xwe ruşt ma. Beriya ku mijarên pêwîst wekû biryar li gorî rêkeftina netewên yekgirtî 2254 werne gotopêşkirin. Elbihra serbarkiro got ku me ev kaxez red kir ji ber ku Sûrî tuneye cespandinê niştîmanî qubûl nake û daxwaza me hemiyan ew e lê niha ne dema wê yekê ye û amaje kir şanda sîtemkariyê û sîxuriya rejîmê ye neya ku nûneratiya viyana gelê Sûriyê bike lê nûneratiya kuştin û rûxandinê dike. Her wiha Behra got ku çendî şanda wan û navbînkariyên navdewletî hewl dane çareyekî ji pirsgirêka ku şanda rejîmê derxistiye bibînin lê bêçare bû û şanda rejîmê xwe vekişand û rêgirî li darxistina karê komîtê jî kir û taniha tu tewafiq di navbera destpêşxeriya wan û ya rejîmê de derbarî destpêkirina plana karê komîtê tune ye. Got jî divê karê serekeyê komîtê di çarçoveya sînor û karê ku bê hatî destnîşankirin de be û ew jî sazkirin û nivîsandina distûrekî ji gelê Sûriyê re ku asanî ji bo gihiştina çareseriyeka siyasî peyda bike. Elbihra berdewam kir û got destpêşxeriya şanda rejîmê pêşkêş kiriye tu girêdana wê bi karê komîtê ve tune ye û tenê distûr dikare careser bike. Ji ber dixwaze destpêkirina civînê bê plana kar dê ji bo wendakirina demê be bê tu encam. Di dawiya lêdwana xwe de Elbihra bang li şanda rejîmê kir û got eger ew bi cidî hatine bicivin em daxwaze ji şanda rejîmê dikin lê kolînê li ser hemî xalên sereke cespandinên niştîmanî bikin lê divê dibin benda pransîbên sereke û pransîbên siyasî di distûra nû ya Sûriyê de û di çarçove û kar ji komîtê tê xwestin di sazkirina komîtê û nivîsandina distûrê û gengeşeya madeyên wê de û eger ew amade bin bila sibe fermû bikin werin lê ser masê gotobêj bikin. Di 21 vê mehê de beriya dema destpêkirina civînê bi 3 rojan opozisyona Sûriyê plana kar ya destpêkirina vê gera civînan pêşkêşî şandeyê netewên yekgirtî ji bo Sûriyê Geir Pedersen kiribû. Lê kaxeza şanda rejîmê di roja li darxistina civîna komîta distûrî de hat pêşkêşkirin û her du aliyan ta niha li hev nekiriye û nakokiyên wan berdewam in. Ajansa Amerîkî eşkere kir ku Tirkiye ji ber nakokiyên xwe derbarê operasyona li Rojavayê Kurdistanê bi NATO re astangiyan durust dike û fişarê lê dike da ku piştevaniyeke bêhtir jê re were kirin. Wezîra Artêşên Fransayê stratîjiya Amerîkî bi vekşana hêzên wê ji rojhilata navîn rexnet kew dibêje. Ew yek dikeve di xizmeta Rûsya, Tirkiye û Çînê de li deverê. Îro di gotarekê de li dîdargeha danûstandinên Menama paytexta Behrênê Florence Parly. Wezîra Artêşên Fransayê stratîjiya Amerîkî bi vekşana hêzên wê jê rojhilata navîn li ser çend qonaxan rex nekir. Hişyarî ji metresiyên wê li ser deverê da. Her wiha Parly got ku Amerîka bi vê biryarê neserkeftin derbarê zincîrek bûyerin ji sala borî ve di navbera wê û Îranê de lê deverê Rûdayê bi dest xistiye ji ber ku tu bersiv ji wan re neda. Taku nakokî û êrîş û destwerdana Îranê li deverê berdewam ma. Her wiha Parly amaje kir ku ev siyaseta Amerîkî rojhilata navîn dikeve di xizmeta Rûsya, Tirkiye û Çînê de. Ew alî bi wê siyaseta Amerîkî valahiya wê li deverê dadgirin lê Fransa dê di bersiva Îranê de berdewam bimîne û piştevaniya hevpeymanên xwe yên herêmî berdewam bike. Wezîra Artêşên Fransayê tekez kir ku dema teqandina gemiyan bêbersiv ma êxistina balafirên bêbalafirvan hat. Ew jî bêbersiv ma piştre mezintirîn kargehên petrolê rasî topbaranê hatin. Dîsa tûbersiva wan hat dayîn. Pirzîn ha ew e ev birsgirêk berê wan li kur e. Parly her wiha amaje bi heman siyasetê di dema serokê Amerîkayê berê de Barack Obama kir û got ji ber berjewendiyên xwe di hilbijartinên Amerîkî de sala 2013 êrişeke kîmyawî lê Sûriye hat encamdan lê Obama bersiv neda. Niha jî heman kiryar berdewam in. Eger encamên hilbijartinan çibin jî Amerîka di vê siyasetê de berdewam maye. Hevdenî rexneyên Fransayê ji Amerîka û siyasetên wê re îro General Kent McKenzie ragihand ku ew ê 500 serbazên Amerîkî Rojavayê Kurdistanê bihêlin. Erkê wan lê rûbirûbûna Daişê be.
بله تماشاوان هجال سر روشا میدانی از بری خوب بدن باجار حسک لجام نوچگهان ما دار عبدو دباش دارا شر دیسا لعین عیسی و دردورا گریسپی دست پیکر کی جان عالی دست به ایریشان کر و پیشاتاین داوی چه زانری جموهنه بله دم باش شیخو دم باش براستی از دست پیکر سر باجار التمری باخبه بله باجار التمري وبالتالي براسي حقانها يعني كان بيجن حتى اصلا كي ارامه وانتشر وهكذا كده كنا بله نسبتي باجار التمري تاني دكار بيجن باجار التمري الرجيم الرجيم العسكري الرجيم السوري هناك نقلني قلنا خبجي كر وقت هناك تشيبو طبعا بقى نبشر كابن نقطني نه جوري يعني دانوس تندنا وانو بروسيا روسيا وتركي يعني مجوان قلنا التمر قندي عالية كل اللبن من الخير فانا باجاروي التمر فانا فهروها امدكارن بيجن السر عين عيسى جي الصوامع جنم العين عيسى الرج هلات عين عيسى ذكبه او جي ريجيم خوغيان وصوامع هاني شخوا او صوامع بري ايريشن جروبين جقدار تركيا السر هبون ذلك بالنسبة الشر أبي رود ده البهترين العين عيسى والمنطقة جريس بي يعني أو بهترين أو جروبين جقداريين سر تركيا يكجارنا إيريشنا أو خواتيش تكابن حتى كدري هاتنا دارا تقول دي نود يعني سر كرنا يعني جند ام نكارن بيجن يعني خونيزيكي خواز نيزيكي ريا دولي اوتوستراد اورتاب حسكي وحلبي يعني اب اوتوستراد هاني بهترين خونيزيكي ويدكن جاري باش دي فدغارن بلي يعني بشتي الشر بيرنجيه بحثك تا مجابك تقول هيزن رجيمي او جي بري خوددن امبيجن هرمن يا جي دفرن كو قصدت تدا بجي دبن وقت مجابك تقول صوامع او شر دكن يا بتاني وقت بشتفانيه كي جو قصديرا دچن نعم انا يعني تحركها ريجيمي لفا ريجيمي بشاواي وقت بيجي بأمر روسيا تي يعني بفلاندر آرامي هرتي كبي نبشر شرط تني افجيغو ريجيم كبيدي بجار كيرا الشر تني تاني او جروبين تشكدار جيفا كشيان الجور اتفاقية روسيا وتركيا اما نبشر يعني اف صوامع يجنمه التابعي عن عيسى يشخوا جنمجي دستيكا في شريحاني شخوا ريفبريا قصدي ريفبريا خصت او جن ما يجي شخوا قش هلجرت باجاري رقايش بو هي جوتيكا بندستي جروبين جقدار ويجنمي ندست باشا مالباطن سيفيل ولاطين سيفيل يعني جنبن زاروكبن بري خو بهتر ددن كدري تينا كوباني دچنا رقاي يان تينا حسكي بهتر بري وان كدري يعني ايجو جمروفي وان الكوباني هبن كرد مثلا الكوباني هبن دربري خددن كوباني اما ايج بهترين ايجو سبيكاتي عربن شخوا يعني وقت كامبك الرقاية تشيب وهي كامبك طيبت جبو ايجو يعني ايجو جريس بيوش عين عيسى جو تشيبب رافج تشيببن اوانا بري خوا ددن وي كامبي ام اخبين سر كامبا شيخو كارم بيجم يعني انا دفعاك نهاتيه كردستاني طيبت دزگاه خوازي يا برزاني يعني هجمارة
سيه يعني اوتومبيلين مزن او جي يعني الاف قوانين تايبت قش كونن يعني اف هيش مارا هاني اف ابايا هاتي تايبت جبو امي بيجن كامبا وشوكاني يا بسركوينا فيم يعني خوياي افجي افرنجي يعني افرنجي هاتنا بان كونا وقت كليكي اورتا هيبا سوري كردي وريخستنا برزاني يا خيرخواسي اجبو خاطري وي كامبي بهتر مزن بكن وبجي بكن يعني نتني كون تاني نتشني آلافن تايبت جبو مالان جبو كون مثلا ايه صحي بن يعني تايبت جبو بطاني بن جبو وان بجي بكن باشا دارا برسك مدفرد هيا تو کس برای خود ده سریکانی یا گریسپی مالباتن کرد بن تو آگاهی لسر سریکانی الجمع هنه کو چه بسر مال و ملک کردان ده هاتنه؟ بله شخوا ده مكسك ديت بكاتي عربو بله جو از شوم او خاتشو جو شوم سريكانيه واز بقريام جو يعني از شوم مالا خديت جو مالاوي يعني كنمونه بيجيب اب نمونه هاني بلكي القرله كله هبل جو مالاوي بدار كير تالان بويش خوا تشتك نبوي يعني تشاوا دكن اف جروبين تشكار حمما بفكرني وشتك جوبوان ربي فروتن رادهجني اما تشني جرام بن ناين فروتن بوان رانا هجني درن قشي دخن وك مستودعك مظن بله يكي هر ما برسي ما جو قالوا فان الافان يعني ام بيجن تلفزيون قنيني غازين تشتي كمبيوتر بن قالوا يعني دكارين درباسي تركيا كن الورب فروشن قونا نكارين لي تشاوا قوك المستودعك يعني ددن هف يكي بي قنينا ما هاتي دزين ببي كلامك قنيناتا هاتي دزين كا دحظر ورقه حطام قنيناتا اشتربين يعني خديه خاني جوهر تشتكي خوابينش خو جوان دكر بري خو اش خلكي جوان جروبين تشكدار دكر يعني اوجي مشكلاوان قولوا يا دارا مالبات ج تركيا تين لسريكاني بطيبات هن اغايانا كو بروسيا غوارتنا ديموغرافي دست بكريه ومالبات عرب ياجي بطيبات جروبين تشكدار مالبات خو تشج عفريني با تشج هرمن چکدار مرتلا فرات بیان چیز ترکیه با دینن و لسریکانی لشونا مال کردان دا بجی دکن بله يعني انا السريكاني شخوا يعني شخوا تخازن وي رنجي بوك هارن بلكي هاتبن يعني رجاء جو هاتبن بلكي قلكي هندك بن جو درباسي سري كانيه بن برسجريك يعني السري كانيه هنا جي شر بنبتي دهن بلكي ماين تدهب افرنجايا بلكي ليه اف جروب ان چکدار ترکیه بایبه ترکیه انا رنگ سری کانیه گشی دغهره يعني او ناون دیوی او تشتیوی گشی دک بزمان ترکی وبزمان عربي يعني رنگي وي بيجن كولتوري وي قشي دك كولتوري كي تركي هلبت جو غافا جيفان الا يعني هما يعني الكتريكي بينه وي خلكي برنگا كي بر بينه ابا تشتهاني البرچعوايه هما سيناريو عفري اللي وي دريجي دوباره دبا جالاكس باس نو چگاني ماج حسكي دار عبدو جالاكس باس بو باش دربوناته بله تماشاوان جال سر روشا سیاسی از برای خوب بدم ترکیه لجم دکتر ادهم باشو شروعکار سیاسی دنباش دکتر امیج سردانا سروک حکومت هریما کردستان بو ترکیه دست بکن اون وی سردان چاوا دنرخینن شروعی و جیره چیه شتو و تماشاوان ترا و کسی گلما گودار که من از دبیم اف گل کی باشا هیرو سرو که حکومت ریم کردستان گود هات ترکیه و دست پیک روشکاندناوی به وزیر دفاع ترکیه را چاو شغل را نشت پشتی و به هنک کسی حکومت را پشتی و سرو که کمرا ترکیه را جیرو نشت اف گاوه کی گل کی باشا جبر سه خالتی را هبون و خالانا من از دبینم و وقت به گفتگو کردن یک شی خلاص سیاسی لسر روشا سوریه روشا عراق و
ذكرن هذا ديان الوضع أمني هيرو المنطقة الشرق الأوسط يعني أم بيجن لسوريا تشل سوريا تشل العراق وهيرو الجينا هي الضويات تنظيم إرهابي داعش هاتي ولسروي دنكنا بلكي لسرويجي دنكرن أو سينورة كردستان سوري كردستان عراقي بتركيا غريداي لسروي سينوري وحالا أبني بشيد دخاوي خالد أو دنكرنا أساسيان إمنا أزدبيم لوضع شنغالي تنظيم PKK الودركية وجارديجي كردستان هيرو نرازية وشكاندنا PKK لشنغالي وبشتيقو أف إيريشي تيرور داعش قديان دبي دركبه أف منطقة كردستاني باشورة أف نقطة أب دواجي يعني تشتي اقتصادي هيرو ايكونومي نقابة كردستاني وتركي غريداي بهفدا أفاجي قاوة قلتكي باشا جبر هيرو داري كردستاني بري قو دركبي أوروبا دبي دريار تركي را دركبي أو جي تريدي تنانا دي بشتي ريفراندو تشيبو أزماك اقتصادي الكردستان تشيبو جي حكومات مركزي بو وتركاجي حكي دور بيش كرن الكردستاني تيرا درنكتن مثلا اقتصادي أفقل لك نقطات مهم بو يعني بس يرو أبيم قافنا قل لك باشن جي قيادة إقليم جي باشري كردستاني تي جيراني ما تركي موارا ردنا نقطات بامن أبيم قل لك باشن باشا أكرم بحثا بيشاطين ضوي بكن نها نوچگهانی ما تدید بحث کرد که حتی نها شهر بردوامه تفي امزاكرنا ركفتنا نافرا تركيا امريكا دا جبو آگر بست لروجافاي كروسان لشهر هين بردوامه سدا من بردوام بورا شهر چنه حتی نها من أزدبيم جبر شهر جو دست بي يعني دست حتى روجا هيرو بردوام دكي او ريا M4 او قلقي رياك مهمة ورياك استراتيجية قريدانا او محافظة الشرقي يعني حسكي وباجر قامشتو حتى ديريكي بويريدا ديريا ويريرا بمحافظة حلبدا تقريدان وده اقتصادي افجرا ريا مهمة ادديان هيرو تركي محاولات كي ويري بدسخوخي جبر قافيقو بدسخوخي او هيزي كردي لمنطقة كردي للروجولات فريد وقت كوباني وك دفري سريني رقا نقلك يوا بس او دخوازي ويري قد كي جبو او هيزي وقت دبي حالة لوجستي حالة عسكري لسروي منطقة قد بكي داوي يمن ازدبي ميرو نقابات تركي وطبعا بقوى امريكي وروسان دا يعني وروس بكن ضغط لسر تركان او اتفاق نقابة امريكان وروسا دا هي 3 كيلومتر 4 كيلومتر دبي جري دور كفن دبي ريجيم يانتي كفي او بندسي روسا كفي او ريا غابي خام بحثا هلوستا ريجيمي بكم دكتور ريجيم وبهلكو ريا ناف دولتي M4 يعني M4 جدست هرا وتكفت بندسي تركيا دا نا هيرو ريجيم محاولة خود كي گوش دست نره يعني بري چند روجان او صوامع شقراقي جدست وان شونو دست كت دست كان جارديج دست ركادر كت روس كت نكي وهيرو ايمن از دبينم اتفاقيات يعني ضمنا نقابة امريكان وروسا دا جبر ترى قاوي جو امريكي جي قواعد اخوا جي هاني قولي جوه دره دركبن بشتي ويبدا ساعت 3 ساعتان قوى روسي تتكفيكي يروح حرديجي دهيزي مزنن دنيا دا ولسورينا يعني مثلا لسرينا او منطقه سقط جيراد بيجن جو امريكي دركت ل بنس بترول لسر ريا ام فورا يعني شو امريكي دركت روس كتني مع تشمنتو لافاج الخرب عشكي امريكي دركتن بشتي روس كتني او برات مثلا سرق عين عيسى جاردين وتلتمر مباشره روس كابينيكي يمن ازدبيم او ريا ام شار قالكي مهمه ج روسا رجي مهمه ج ريجيم رجي مهمه ج قوا كردي رجي مهمه هيرو بدخت امريكان وروسا ادبيم حتى تركان قيادات تركيجي قالك تسريح حيوان هبون جو اما عمليه نبع السلام كانيا اشتي جو نافلي كرنا اما وي بسكينه
تدي بسكينة حتى أو اتفاقنا دي شيء بن هناك شرط شيء نبي أو عرض به فيرنجي به وير بين داوي روس وداسي واقبه باشا برز دكتور ایدی سیاست امریکا لروجاوای کردستان خویابو هر دم با اشکال را دکینه کو اوه پاراستانا بیرن پترول بکه لشون واندا تجنا آماجه پیکر تقول لهند باراگهن ناواندی روسیا جه خوا گرتنه سیاست روسیا لروجاوای کردستان وی چوابه سنة برای دلال يعني هيرو الوضع السوري خسري بيتر روسا خسرينا بله امريكي بري شورشا سوري متركي چارگوشا امريكي دري سوريا تنابو تكاني بيجي هيرو تقريبا نيفي سوري حتى روجا هيرو هي بندس امريكا ده هاگرنا بندس امريكا ده بيجي بندس حليفه وانده هيرو امريكي براسي چونه وقت دركتن دي ترامب تصريحي ويهابون جو اما دركفن سوري ودرخصتن وهناك عسكري خواجتن لسياسة بانتاغون وكونغرس ايوان نوكا امريكي وغران جاردين ايمن ازدبين امريكي نا چوناش بو بترول قالك جارة تصريح دانا قوتي امنا جبو بترول ما بحاجة وبترولنا لهيرو وضع سياسي بلكي دمك دس خسر بترول در من ورق الضغط لصر الرجيم قبول بكن بتشتي منطقة رجالات افراد كل سر رجيم قبول كرم بدن يك جي لجنة دستوري يك جي حالات دستوري مستقبلي هذا دي نقطة مهم جي بامن ايمن ازمنم امريكي رو سياسة قام مراجعات كن بقريان او تخازن منطقة شرقي وديري او منطقة بندسيوان دابه هلال الشيعي ايراني للسر منطقة غربي وخاصة حدود اسرائيل لسروان قدك افمر نقطة ايد ديان امريكي وروسي جاردي امر ازبي متفقا باتفاقية امريكان هيرو روسي هات درباسة في منطقة كردي بون منطقة روجغلات فريد بون ياد دين هيرو او قوى كردي الويدر كي او هيرو تشك دسيوان دانا دقازن فقرن علاقة وان يعني تدي رجيم را ددن او اسري من بورنا يا روسرا دقازن رجيم سوريا بدو بسينر فقرن اتفاقيا ل باشي حالات من ازبيم كانوا ما جد حزار ويانزادا حتى روجا هيرو او شري شيبوي او شهيد بعدنا او عقد شوي كانوا ما تشك نكر ام جردي فقرن قازن رجيم بشار وكن لين مثلا روسان لبيدركه باتفاقي نقابه وان وامريكا دا روجرات فريد باشه دكتور جاران بحث حریم آرام دهاتا کرن لدوی دم داوی ده جدسپیکا اپراسیونال ترکیه جنه مهوه او بدنگی لسر حریم آرام هيا لایرو هیومن رایتس واتش رخصنا کن افدولتیه کو راگاند کو حریم آرام یا کو ترکیه کار لسر دکن نه آرامه اون چوا ویا کدن ارخینه ابن اشجاردي اجد بهم يعني او منطقه ارام نا هيرو تركيا تسبيكري 120 كيلومتر ب 6 كيلومتر او 20 كيلومتر تشيولو يعني 20000 كيلومتر 3 مليون كسي سوري غاوي غودبيجي اسكي فغرن بو منطقه هر شخص مترك چارگوشا دسويت كبه او منطقه ارامه او غاوي منطقه ارام دبي كسي كره منطقه او جي بيك رابه نوك با چکدار گوشدار و هاتنا او انا پیراتن ایدیان منطقه ارامي ايم گو ازوي چيب دبي بندسته ناف دولت به يعني د اوروبي تدا هبن امريكي تدا هبن وانا و غاوي منطقه ارام اما بي چيبو بس يرو تركي تنه هات منطقه ارام چيبك ايمن ازبيم نبو رنگيه محاتنا تركي وقت ديانا يعني اگر هي هزي ناف دولتي باشدار ببن دا مزراندنا حریم آرام لروجاوای کردستان ده از دبیم نا حتى روجا هيرو قالك مشاريع ولو طرح بون او مشروعنا حتى امريكي رفض ذكر وتركي رفض ذكر بلكي امريكي بشكل وي معلن رفض ذكرنا لضمن امريكي جي رفض ذكر منطقه ارام وتركي حزار ونحسدو حتى شرار درباسا قبرص بو حتى روجا هيرو هند منطقه ارام وهند قبرص ترسام جوي غاوا غولفي منطقه روجالات فريتي كفن او جي وقبرص بسري مبه يعني اوامن جوي ترسم اگر ناف دولتي به و باشتر به منطقه ارام وام كيش كيجي عالي ناف دولتي جو به حاضر به امر باشا
دکتۆر داوین پرسیار دixwazim ji te bikim tu bixwaz ji xelkê Kobanî li gor zanêriyên li berdestê me ketine ku gundê Qurfilê, Bîr Ereb, Bîr Zinar her gundên derdorê ji malbatan ji xelkên sivîl vala bûne çil pêşiya herêma Kobanî heye؟ لهرما كوباني براستي تدي او غوندي تاغوتي داويا هرما غريسبينا يعني روج افاي غراسبينا و اداريا بس روج منطقه كوباني هرما كوباني ملات بترسا يعني ترسن جو وك اف مناطق سريكاني وغريسبي سريوانجي بله حتى روج هيرو او دوريات امريكا روسي وتركيا ودارونتين يعني تشكي ولو زياده او تشينا بها ملات بترسا يعني وما ام ند الخازي ملات جمالي خضر كبن ام خازن جمالي خضر بينن حتى جو عسكريه تركيا درباسو نوك عفرين به من ازدبيم براملات يعني حتى تبراس يشكشيد به يكوي بيجي بي والله تل تركي يعني جياكي دبره كديني وسلاماتي وتشير ورتنا وتناخذ ملات تجي جماله خضر كبن ترسي عسكر لا راسا ديشين سبلت يقا حركو يك بريند به يك شماله خضر تبه ام ديشين لي وارتنه وقت دي اما تشكن ام تشكان بكن مع بانجا امريكا كري روسا كري مع اوروبيا كري لي بانجا مع هرما كردستان سروق مسعود برزاني وفي غداد لودر ما كري وقالك او ما تشيبون لاداره كردي حتى جاهرو او دبلوماسيه وان براي من هي ضعيفه هنا هفدو ام قبولناكنا ام كتن في حاله جبروي ام كتن في حاله هيرو بام تيرا درباست بن دکتۆر ئەدەم باشۆ شوروبەکاری سیاسی gelek spas ji bo beşdarbûna te. Cigirê serokê tîma pizîşkî ya Rûsî Muqeddem Vadîm Kozmîn ragihand ku tîmeke pizîşkî ya Rûsiyê li bajarê Qamişlo dest bi kar kiriye. Ew tîm baştirîn pisporên pizîşkî li xwe digire û ser bi Wezareta Berevaniya Rûsiyê vene. تیمەکە پزیشکیە لەشکریە ڕووسی لە باژارێ قامشلۆ دەست بکاربوون و دەست بە پێشکەشکردنە ئالیکاریان بۆ خەلکێ و نۆرینگەهێن باژارێ قامشلۆ کردن. جیگەرێ سەرۆکێ تیما پزیشکی مقدم فادیم کۆزمین ڕاگەهاند بۆ تیمەکە پزیشکیە ڕووسی لە باژارێ قامشلۆ دەست بکاربوو و ئەو تیم باشترین پسپۆرên پزیشکی li xwe digire û ser bi Wezareta Berevaniya Rûsya vene. هەروەها مقدم فادیم کۆزمین گوت گۆتیما پزیشکیە ڕووسی ئامادەیە ئالیکاریان پێشکەشی تەڤایە خەلکێ بکە و ئەوێ پێشوازیە لە تەڤایە چین و توێژن باژارێ قامشلۆ بکە. هەروەها جیگەرێ سەرۆکێ تیما پزیشکیە ڕووسی دازانین کۆ تیما پزیشکی تیمەکە گەرۆک ئانکو مەیدانیژی دروست کریە داکو سەردانە گوند و ناوچەین دوور ji bajarê Qamişlo bike û alîkariyan pêşkêşî wan jî bike. Beriya çend rojan jî li gorî ku ajansa Sputnik ya nûçeyên belav kiriye tîmeke pizîşkiya ser bi artêşa Rûsya ve li bengeha polîsê leşkeriyê Rûsî lê nîzîkê Kubanê bicîbû. Weke hatiye ragihandin ku ew tîma pizîşkî ji çend pizîşk û parstarekî pêk tê û rojane wê sed nexweşî bibînin. Wê di pêşkêşkirina alîkariyên pizîşkî û mirovî bi ser xelkê de û seredana navçeyan berdewam bin. Ev pêngava Rûsya ya bicîkirina tîmên pizîşkî li navçeyên Kurdistanê piştî wê çendê tê ku Rûsya û Tirkiye li Sûçî derbarê rawestandina şer li Rojhilatê Çemê Feratê rêkeftin û polîsê leşkeriyê Rûsî li navçeyên Sînorî bi Tirkiye re li Rojavayê Kurdistanê belav bûn û bingehên leşkerî ava kirin. Îro kesayatiya niştîmanperwer û helbestvan Ehmed Qasim li bajarê Stenbolê li Tirkiyeyê kuça xwe ya dawî kir. Ehmed Qasim endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Pêşveriya Kurd li Sûriyê bû ku ev demeke ji ber nexweşiyeke giran dinalî û îro jî di temenê xwe ye 66 salî de kuça xwe ya dawî kir. Biryare li gundê xwe gundê Çortê yê ser bi bajarê Kubanê yê Rojavayê Kurdistanê ve bi xak were spartin. Belê temaşevanên hêja bi vê awahiyê em giştin dawiya bultena xwe dubara serûça em ê bi bîra we bînin. Li ser vexwendineke fermî ji Tirkiyê serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê seredana wî welatî kir. Şer û pevçûn li Girêsipî û Enîsa berdewam in û Amerîka karwaneke leşkerî şande Rojavayê Kurdistanê. Li her du bajarên Efrîn û Babê du teqîn rodan û ziyanên canî û madî ketin. Rêxistina Human Rights Watch dibêje ku herêma aram ya ku li Rojhilatê Çemê Feratê ne aram e.
شاد و بەختەوەر بن.